ki khubor ka batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau National People Party Mawkyrwat Block Unit mentak sengi ke arpui trik unai lur asa apusau. Kalau pelong ya ke jingalang ha Mawkyrwat Dorbar Hall, haringkat ke jingadon lang kinong kershan bat kinong yalam, jongki primary unit beper-per jongka constituency, na ke benta banjit ya Kyrtong MBC, napok ke Mawkyrwat constituency. Hakani ke jingalang ki pait ba nong kershan haringkat ki nong yalam jongka NPP Mawkyrwat Block Unit, dakawi ke sur ki layar rai dakaba rakti ban pai oba Carness Sohshang kum Kyrtong ke NPP na Mawkyrwat constituency hak election MDC. Kani ka jingalang kalalong kabayai be yaranti hakaba kamshim ladan setia kanu ke jingthun ni ke jing khonyo na kanu ke liang bat barok la menjur bat ya hunlang ya oba Carness Sohshang kum Kyrtong ubadeiru sitting MDC jongka Mawkyrwat constituency. Na kalian jong uba pinong seat President NPP Mawkyrwat Block Laithu baka Mawkyrwat Block. Kelapendep ialah ke Kamram, bat kan sapa ia ke Kaipot Chaka District bat Central Body, bat ungait scam baki nong yalam bahalor jong ke NPP kin pediang bat buram ia ke ni ke rai jong ke Mawkyrwat constituency.